لهر جاکی بنفدم و حمدم و باش بن هدم پیشکش کرنا بولتان دم جمیر ششو دست پی که دجی گرینگ ترین سر نوچا دم سردان ولاتیان روجاوای کردستان بو هرما کردستان ج 15 روزان بو 30 روزی درێژ بوو. ئاژانسا سپۆتنیک ئاشکرا کرد و کاروانەکە لەشکریە هێزن ئەمریکی ji گوندەوارên ڕقای بەکشیا و بەرەبخاکە عێراقی بڕێکت. راپۆرتە میونشن بۆ ئەسایشە ساڵە 2019 ئاشکرا کرد ئەگەر هەیە جەنگ نابەرە چەند وڵاتێکیدا لە ڕۆژهەڵاتە ناوین دروست ببێ. ئەحمەد ئەبولغێڵ ئامیندارێ گشتیە کۆمکارە عەرەبی دەبێژێ هەتاوەکەن هات و ڕازیبوونیانجی گوتوبێژێ لەسەر بەگەڕا ڕژێمە ئەسەد بۆ کۆمکارە عەرەبی نەهاتیەکردن. دوباره سلاو اندام پلیتبیروی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه محسن طاهر را گهاند که اگر سوزن ولات نفدولتی به پاراستنا کردان نه جیبجی کرن و تاوی او پیکنین به هستن گلی کرد لسوریه. سرکردهیەکی کورد ڕاگەهاند گۆ پرۆژەیە ناودەوڵەتی ji بۆ پاراستنا کوردان li Sûriye تانەها bi tenê axaftinin û tu hewl yan gavên berçav û ciddî ji bo vê projeyê nîne. Endamê Polîtbîroya Partî Demokratîk Kurdistan Sûriye û serokê encûmenên xwecehî yên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriye Mehsan Taher ji malpera Basî News re ragihand got projeya parastina Kurdan li Sûriye taniha asê axaftinan derbas nekiriye û diyar kir got bi tenê dixwazin dilê Kurdan xweş bikin piştî qurbaniyên mezin got di şerê Daeş jê danîn. Tahir serbar kir û got siyaset û bercewendiyên navdewletî de eger helwest û axaftin û nêrînên welatan bi parastina Kurdan nehate cîvekîkirin wê demê berhemê wan gotin û gotaran nîne û bi tenê navê wê pêkenîne. Tahir da diyarkirin got bi nêrîna wî rojên Amerîka di Sûriyê de berfdawiyê ve tên bi taybet got şerê Daişê berfdawiyê ve diçe. Herwiha piştî biryara serokê Amerîka Donald Trump bi vekşandina hêzên xwe yên leşkerî ji Sûriyê piştî bi dawî hatina şerê terorê. Got bi gotina Tahir ev guhartin tên ji bercewendiyên Tirkiye û hindek aliyên opozisyonê bi razîbûneka Rûsî û erêkirineke Amerîkî beramberî şikandina baskê İran di Sûriye de. Derbarê çarenivîsa Rojhilatê Çemê Feratê Tahirê diyar kir got kesek nikare pêşbînî bike gelo pêşroja vê deverê wê çawa be. Lê bi baweriya wî got wê erêkirineke Amerîkî Tirkî Rûsî were peyda kirin ji bo vegera rejîma Sûriye ji bo wan deveran hata bigihê parêzgeha Idlibê. Mehsen di dawiyê de balkişan serweyekê got tu projeyeke rejîmê derbarê çareserkirina dosyeya Kurdî li Sûriye nîne. Tevî salên dûr û dirêj ji şer û kuştinê û nêrîna wê taniha sînorê mafê welatîbûnê ji bo Kurdan derbas nekiriye. درگاه سنوریه پیشا بوره بریاره نوده برشوندی اولاتین کردستان سوریه ده درخست و تیده ماوی سردان وان جبوی هریم کردستان ج 15 روزان بو 30 روزی درێژ کرد. Rêveberiya dergehê pêşxabûriyê sînorî di navbera Herêma Kurdistanê û Kurdistana Sûriyê de ragihandinek ji bo xelkê Kurdistana Sûriyê derxist. Îro rêveberiya dergehê sînoriyê pêşxabûrê biryareke nû derxist û tê de mawaya serdana Herêma Kurdistanê ji bo welatiyên Kurdistana Sûriyê diyar kir ku berê her welatiyekî Kurdistana Sûriyê ku serdana Herêma Kurdistanê dikir ji bo wî heye tenê 15 rojan li Herêma Kurdistanê bimîne. Lê niha biryarek nû derket û ji bo her welatiyekî Kurdistana Sûriyê heye û dikare heyvekî bimîne. û her kesê zêdetirî wê moletê bimîne wê ji bo her rojekî serpêçî û derengketinê wê 20,000 dînarê Iraqî bide weke bac û ew biryar wê roja hevdeyê vê mehê bikeve warê cîbcîkirinê de. Nûnerayetiya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê li Herêma Kurdistanê kopiyek ji wê ragihandinê li ser malpera xwe ya fermî li ser tora civakiya Facebookê belav kiriye û tê de daxwaz ji welatiyên Kurdistana Sûriyê dike ku agadar bin û hişyar bin ji ragihandina wê biryarê. Dergehê pêşxabûrê yê sînorî tê birêvebirin ji aliyê hikûmeta Herêma Kurdistanê ve û ji destpêka şoreşa Sûriye ve ew dergeh li hember welatiyên Kurdistana Sûriye vekiriye û xizmeta welatiyên Kurdistana Sûriye û nexweşan dike û liv û tevgereke bazirganî jî di rêya wê dergehê de tê kirin û ji aliyê Kurdistana Sûriye ve jî PYD dergehê Sêmalkayê Sînorî birêve dibe. جبای گوتوبیجک بهتر لسر درێژکردنا دەما واکەسین کو سەردانە هەرێما کوردستانی کردن بە تایبەتی خەڵکی ڕۆژاوای کوردستانê
بۆ دەما سێ ڕۆژین هەر لە ستیدیۆ مامۆستا شەمس شەریف ئەندامە نوێنەرەتی هەرێما کوردستانی ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریا لەگەڵنا مامۆستا شەمس تێ بخێر هاتی دەستپێکێدا ئەv بریارێک و هاتی ستاندن ئەو ژی درێژکردنە دەما مانە ئەو کەسین و سەردانە هەرێما کوردستانی بکەن بۆ سێ ڕۆژیان گۆ هەیڤەکەی چاو هاتە دەرکردن لەسەر داخوازە کی بوو چێژرات هات نەکردن بەری هەر تشتی سپاسیاتت کەم و ئەم سپاسی ئەم ناوێن و نەرەتیە ئەنجومەنە کوردی لە هەرێمی کوردستان ئەم سپاسیە قەنالێ ڕۆداو دکن عفوان ئارکێ دکن بڕاستی قەنالێ ئارکێ gelek alîkare bi merê wek nûnerayetî wek encumena Kurdî û bi nefs الوقت alîkare bi xelkê me re wek penaber êş û kul û derdê me alatûl em diriya wê re em digihînin xelkê xwe û digihînin alemê tevayî. Ji ber firsate gelek cara me ev daw dikir nû pazdero hindikin gelek xelkê me tên ji serdana nexweşiyê tên. Ji ber vê yekê me gelek cara ji دانوستندن به اداره معبره سیمال کار دکر ام کاربن درێژ بکن هناکا مثلا بری پازدار روز بو آنها بو مهک پازدار یاده هناکا دچو درێژ دکرن مثلا زیارای السلیمانیه بو و به تا بچه دهو که جغینی چون و هاتن و تعب و خسار بالتالي وقت به اداره معبره استجابه کر ج پازدار یا کرن سیروش باشا ما مستشمس اگر هات و کسک بخوازی زیادتری هیوکه بمینه وی دەمێ وێ سەردانێکی ژالی بکەوە چاوە بکار بێ ئەو ماناخوا درێژ بکە دەماوەی بهتر ژهەیەک ئەگەر پێویستی بێ بوو دیسان دەبێت سەردانە دهۆکێ بکە یانژی ئاسانکاریە دن هەنە کۆژێرە پێشکەشکردنا والله بەرێ پرسیانی ئانا خوتەیەکی وەرە نە نەخۆشی بێ خوتە سەردانێک طبیعی بێ ئەس دێ بەلکی مەهەک بەسیویە لێ خوتەی نەخۆشی بێ ئەکید وێ لێڤەگەرە کە بێ طبعا ئەف وەک دەبێ نوح دەرکەتیە ئەمێ ژیڤار یا کابنەرن بێ یعنی ئەم هی نزانن وێ چاوا بێ درێژکردن کن مەسەرەن دەبێژن هەر پشتی سی ڕۆژی هەر ڕۆژێک بێ 20,000 وەرە دینارە ژغینی عقوبە ئەم نزان ئەو عقوبە بخوای چییە حەزرە وەک دەبێ خەتا سۆرە ئەم نزان چی باشە وە پرسنەکەریە هۆرگولیەن وێ چییە ئەو دەماکو بریار وەرێ دەرکردن پێویستە ڕێنمایە نوێژی پێرەوەرنە دەرکردن ئەو ڕێنمایە نەگەشتنە دەستێوە داکو بخوادەهی نەگیایە ئەف وەک دەبێ ئیرۆ ji îdara معبera sêmalka giyayê me me xwest em ji xelkê xwe re bidin xuyakirin le'nû ji îro pêve zêdeyî sî rojî xisar tê heye li hêdî hêdî em ê karibin ji xelkê xwe re bidin xuyakirin ka em ê yanî çi tiştî nû hebin em ê karibin bigînin wan باش ئەو بریار وێکەنگی بڕاستی بکەوێت سەر عردێ هەرچەندە گوتن کو هەفتەیە هەیڤێ بەس وێکەنگی لەسەر عردێ جەبجە بێ بکەوارێ جەبجەکردن دە بکار بێگوریێ بریارێ هەفتەیە بێ ڕیا یەکشەمێ وێ بڤ قرار لەسەر ڕیا عردێ گەلک سپاس ji بۆی بڕێز شەمس شەریف ئەندامە نوێنەرەتی هەرێما کوردستانی ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریە کولگەل من بوو گەلک سپاس مامۆستا خۆنیشاندان و ناڕازیبوون لە دژی چەکدارێن سووریای دیموکراتیک لە باژارێ ڕاقا و گۆندەوارێن وێ بارفەڕاهتر دەبن ئەڤە دوو ڕۆژنجی ئاستا دژایەتیە بلندتر بووە خۆنیشاندان و نەڕازیبوون لە دژی چەکدارên Sûriyaya Demokratîk li bajarê Reqqa û Gundewarê wê berferahtir dibin. Ev du rojin jî asta dijatiyê bilindtir bûye. Ajansa Sputnik ya Rûsî belav kiriye ku du çekdarên Sûriyaya Demokratîk îro bi du bombeyên destî ku ji aliyên kesna rûnixmandî ve hatin avêtin hatin kuştin. Her wiha 4 çekdarên din jî birîndar bûn. Li gorî Sputnik ku dewriyeke Hesedê jî li nav bajarê Reqqayê rastî armanjkirinê hat û ziyan tenê madî bûn. Her wiha li gundê Qebiriyê başûrê bajarê Silûk jî çekdarek hat kuştin û hejmarek çekdarên din jî birîndar bûn. Meha borî jî li bajarê Elmansûrayê gundewarê Reqqayê barageh û ofîsên Hesedê hatin şewtandin û xwenîşandan jî hatin li darxistin û dewriyên Hesedê ji bo girtina ciwanan ji bo leşkeriya xwe ya neçarî ji aliyê welatiyên wê deverê ve hatin derkirin. Ji bo rizgarkirina bajarê Reqqa min bij Tebqa û gundewarê Dêra Zorê Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD bi hezaran ciwanên Kurd ku ji bo leşkeriya xwe ya neçarî revand bûn kirin qurbanî û şehîd kirin û di heyama 2 salên borî de PYD derdora hezar girtiyên Daişê ku bi tometa alîkariyê û endamtiya Daişê hatibûn girtin ji zîndanên xwe li jêr navê lêborîn û biratiya gelan da serbest berdan. Ka nûçeyan eşkere kir ku karwaneke leşkeriya hêzên Amerîkî ji gundewarê Reqqayê vekişiya û berevxaka Iraqê birêket
ئاژانسا سپۆتنیکیان وچیان ڕاگەهاند و شەڤابووری کەروانێکە لەشکریە هێزن ئەمریکی ji بنگەها جلبیە لە گوندەوارێ بەکووری ڕقایەڤە کشیا و بەرەف سنتەرە باژارە ڕقایەڤە برێکەت و پشترە بەرەف سنووری عێراقیڤە تەبگەر کرد. ئاژانسا نەڤاتی گۆچی و ئەو کەروانە لەشکری ژێ سی ئۆتۆمبیلên جۆر بژۆر و هەمەر و زەریپۆش و تانک بۆن پێک دەهات و دەمانک و کەروانە لەشکری هاتە بەکشاندن ئەلکتریک لەسەر پارێزگەها ڕقای هاتە برین. راپۆرتە میونشن بۆ ئاسایشە ساڵە 2019 ئەشکەرە کرد و ژە ساڵە 2013 بەو حتا 2017 هەناردەکردنا ناچەکان بۆ ڕۆژهەڵاتە ناوین دووجاران بەهتر بووە ژە ساڵێن پێشتر و هۆشداریدا کو ئەگەر هەیە جەنگ نەبەرە چەند وڵاتێکی دن وڵاتێکی لە ڕۆژهەڵاتە ناوین دروست ببێ. Di raporta München de bo asayişa 2019 hatiye ku çavereya destpêkirina şerekî navbera çar welatan de li Sûriyê yan ji Yemenê tê kirin û berdewam çek û teqemenî bo welatên rojhelata navîn tê neşandin. Raporta München eşkere kir ku ji sala 2013 ve heta 2017 hinardekirina çekan bo rojhelata navîn du caran bêhtir bûye ji salên pêştir û hişdarî da ku eger heye ceng li navbera çend welatekî de li rojhelata navîn dirûst bibe. Di raporta München de hatiye ku 5% hinardekirina çek û teqemeniyan bo rojhelata navîn ji aliyê wilayetên yekgirtiyên Amerîka ve hatiye encamdan û 11% ji aliyê Fransa ve û 10% ji aliyê Brîtanya ve û 2% ji aliyê Tirkiye ve hatiye encamdan. Raporta München bo asayişa 2019 ronahî xiste ser nebûna rola welatiyên Yekîtiya Ewropa di pêşeroja Sûriyê de. Ew jî piştî Donald Trump serokê Amerîka biryara vekişana hêzên Emrîkî ji Sûriyê derkir û got jî ku rola herî giring piştî vekişana hêzên Emrîkî ji Sûriyê wê bo Rûsya, Îran û Tirkiya bimîne. Herwiha raportê eşkere kir ku eger heye şer li rojhilata navîn navbera Amerîka, İsraîl, Siûdiyê ji aliyekî ve û Îran ji aliyekî din ve dirûst bibe û hişdarî da ku eger heye ew şer li Iraq û yan jî li Yemen dirûst bibe. Dirûstbûna şer li Sûriyê jî di egerê de ye. Herwiha di raporta München bo asayişa sala 2019 de hatiye ku eger sîstemê cîhaniyê niha têk biçe, Fransa û Brîtanya û Almanya karin roleke giring di parastina ewlehiya navçeyê de bibînin. Kongrê München bo asayişa sala 2019 biryara li rêkefta 15 heta 17 2019 bi beşdariya serok û wezîrên berevaniya heştê welatî li bajarê Münşeniyê Almanya were li darxistin. ڕژێمە سووریە یاسایەکە و دەرخست کو تێدا ڕێدەدێ زەواجە ژێر 18 ساڵی هەروەها ڕێدەدێ ژنە سووری و داخوازە بەردانێ ژمێرێ مێرێ خۆی گرتی و یانجی کۆچبەر بووی بکێ. Rejima Sûriyê yasayeke nû derxist ku têde rêdide zewaca jêr 18 salî herwiha rêdide jina Sûriyê ku daxwaza berdanê ji mêrê xwe yê girtî yan koçberbûyî bike. Roja yekşemê duhê Sibatê serokê rejima Sûriyê Beşar el Esed yasaya jmara çaran ya sala 2019 derxist ku têde hin guhertin li ser yasaya rewşên kesayetî ya Sûriyê ya jmara 59 ya sala 1953 û guhertinên wê pêktîne. Di bendê hejdehan movka yek ji wê yasayê wiha hatiye. Her keç yan kurê rewal ango murahiq, iddia gihayiyê ango bilûğê piştî temamkirina 15 salan bike û daxwaza zewacê kir wê demê eger dadwer dibîne ku iddia wan rast e û mafê zewacê dizanin dadwer rê dide wê zewacê pêk were. Ku li gorî wê yasayê îdî zewaca jêr 18 salî bi dadwer ve girêdayî ye. Li Sûriyê di heyema 7 salên borî de bi hezaran ji keç û kurên jêr 18 salî zewac kirine û ew yek jî li gorî yasayên navdewletî û mafên zarokan qedeğeya û binpêkirineke. Her duê yasayê de benda 109 movka 1 û 2 rêdide jina Sûriyê ku daxwaza berdanê ji mêrê xwe yê girtî yan jî ji welê derketiye bike. Movka 1 wiha dibêje eger mêr bêhtirî salekî ne amade bû mafê jinê heye ku daxwaza berdanê bike weke zerermend ji ber neamadebûna wî tevî ku ew mêr xwedî aboriyeke baş be û pereyan dide jina xwe jî. Malpera Facebook ya serokatiya rejîma Sûriyê pesenê wê yasayê dide û dibêje ew yasa guncawa
بروشانهایا سوریه و جواکا سوریه. لسوریه به 10,000 دجبرین سوریه دزندانین رژیما اسد دنا. هەروەها ji ber rewşa Sûriyê bi sed hezaran ji welatiyên Sûriyê derketine welatên derdor û dûr û li benda tedabîrên danheva malbatê ne. Lê li gorî wê yasayê êdî ji mafê jinê ye daxwaza berdanî bike. بەڵێ تەماشەوان ێژاش بێ گوتوبێژێکە بێتەر لەسەر بریارە ڕژێما سەدیا تایبەت بێ زەواجە ژێر 18 ساڵی و هەروەها داخوازە ژنێ بە بەردانێک و ژمافەوەیە تایبەتی ژمێرێ کۆچبەر بووی یان ژیە گرتین هە لە ستیدیۆ یاسەناس لەزگین هەدا لێگەڵ نەمامۆستا لەزگین تێب خێراتی ئە بریارە ڕژێما سەدیاک و دایی چواتە ژێرە تێکردن ئەن گۆلگۆری چ بریارەیە بنەرگناتە یاسایە و یانژی بەروباژی یاسایە ژبەر کەچک و گۆر عرفێ دنیای ئەنگۆ جیهانی و یاسای نوێ دوێ 18 ساڵان کە هەتاکو مافێ زەواجی ئەنگۆ بکاربێ زەواجی بکەی. گەلێک سپاس مامۆستا. وەکتی ڕاستی یاسا نو دەرکەتی 2019 دا قانونا ئەو یاسا هێژمارە 4 دەرکەتیە هەن مەوادەی قانونا بەیانها هەی هاتی عادلاندن یاسا کەڤن عادل أو تعديل كيا صلاة 1950 راسي قانون أحوال شخصية سوريا زواج وطلاق وأمور كافة أمور وجه مرتبط أحوال شخصية شيء ظلام به شيء بيرك به نظمان راسي. فأف ياسا هيا دركتي راسي أف ياسا وهنك أو مواد خالدة لهاتن هاد نعدلادن نيرينا من خو راسي جوار ياسان هاد دركتي أد بيجوب تشتكي باش تشتكي جرينجا راسي لأنه تي أو تشتكي يعني بالعكس هو مثلا ها مش جور رابورت فين كري إنه إيش حقي ما في بيريجيا طلبة برداني بكي أب ما فيها بيان راجع. بله. أب ما فيها بيان راجع. باشا ما مستا لازم برسك دورده هذا ما كنت بيجي بريارة زواج ديسة بدادور فكرة يعني كوب قاضيفة دادور اللي قريتش بيورانوي بريارة بدي حتاكو أو كشوكار بزواج بكي أنا. أو بيجي انه فرض بيانها ياسايا كيفن داني تقول وقت خورت عمريوي 15 سال بو كتشي عمريوي 16 سال به ايش حقي وانا طلبه القاضي بك بيجمع بزوجن هنجي قاضي كار اذني بدا او ندى هنجي اذني سر شيء اساسي ابدي اذني بدا او وقت جسمي و هيئه جسمي و دليل على البلوغ كامل وانه ت امراض ونخوشيها تنون يترجي نها تعديلانها هات اضافه كرن او جاري عمري كتشي او 8 كتشي تقول لاني 16 سال نها ياسايا نو هاتي بيجيب لها 15 سال اد بيجم في الي داني اركاري داي كتشي بو خاطر 16 سال كتشي هي جلكي بتشوكه غور ياسانو كي 15 سال او خورت هرد نفسي تمن كرنا انه هذا 15 سال وفي هردو طرف في ما في زوجيه يجي بزنبل ما في زواج بزنبل ما في شيء ما في حقوق زوجي سر هردو طرفات شيء حتى اذني قاضي يعني اف نقطه ما في زوجيه راسي اف هاتي اضافه كرن في تعديلان وداني جبوي كي اد بجم اف تشتكي بنقدر تشتكي ارينيا ايجابيه بريارانويا كوجالي رجيم ودكتي تايبت بزواج جبو 8 عدلانديه 8 كتشي بيانها ياسا 1950 دا 8 كتشي 16 سالينها غور ياسا نو كي 15 سال ونقطه او التعديل اضافه هاتيه كرين انه بيجي هردو حتى حاكم او قاضي اذني بدا في ما في زوجي يجيب زان باشا ما مستلزمين برسكا سياسي بياساي بغرداي روشا ولات وكليكو رجيم اسد في بريار يبدي ان گوش برچ رجيم اسد بريانها ابريار درنت كر 8 كشكش سيزنت كرا 15 براسيات بجمتا انها تشتق وقت من السلبي تدابديت يا راسي جو كباريزر كياساناس از اواري سياسي از بيجم واري از واري يا سعيد بيجم نواري سياسي كباريزر از بيجم راسي منو خط تشتي سلبي تدا نليتيا قالك نقاط بلقي تدا توضيح جرى لازمين نهاتيا واضحان تدا راسي باشا بريارك ديجي دركريا جما في جنيا دخوازا بردانيان كو جدابوني جميري خبكي بيقومان ميري كو قرتي يانجي وين كو كوتشبر ابريار تشاوي بنرينا لا او بريارات باش بيانها هاي او جي بيان او انا هاجي او جي او بريارات بيجي او ما في بيلاقي وقت ظلامي غياب جي زيدي صالك بيانها تقول في مبررها في وقت عذرك مقبول تنبه غياباوي دركتنا وش دروا فردا وقت يكي تشوش دروا شفرا ايش بكي اف عذرك مقبوله بيلاقاوي زاني قالوا خو بهلشيا تعديلان وداني بيجي حتى ولو عذر مقبول دانني عذر مقبول بس يعني طالما او هات يحذف كرن او فقره بيجي
مجرد انه ظلام ديرو بيرجع حبك غياب به زيدي صالكيش حقي ما في بيرجي طلبات بردانا حبك تفريق نبردانا او طلاق ما في ظلام كارب اراده خو تني بردي بس افاي ترجر بجن تفريق لعله الغياب يعني وقتي ديرو بيرجع خو كزيدي صالكيش حقي ما في بيرجي جبور ضرر جي بس في اثبات كانه ضرر جي هذا يدي ترجي او بريار بيانها هبي تقول 3 سال وقتی که محکوم به کت حبسی ده زندانی دانی او جما في بيرجي حق دعوة تفريق كأنه كظلامي يديروا ضرر جيد يعني او جي ضمن 6 مانغا داني خلال 6 مانغا دات قرار دعوة جراكه طلبات تفريق بشتي 6 مانغا بشتي 3 سال هات حكم كرين 6 ضمن او بشتي 6 مانغاش حكمي ويد قرار طلبه بكي طلبات تفريق بكي او جي بيانها هي راسيه بله باشا ما مستوى كتداخل يكرن كبري 3 سال بو اگر بهات با حكم كرن نهاب بوا صالك اگر هاتو عذر مقبول جبي انا مقبول جبي او غياب وعذر مقبول انا مقبول ما في جنيه تيدا هبي دياب يا 1950 داني دقوت او في عذر مقبول تنبي يعني بغير عذر مقبول في عذر مقبول تنبي يا سانو داني او فقره او هاتي حذف كرين دليل انه سواء عذر مقبول او غير مقبول باش اب نبي هاندرك جبوي جحف خستنا مالباتي آلیه یا سایدانی جبر راستیش دلجی وقتی نها گور ظلام دیرو پیرگاه خو بکوی دیرو پیرگاه خو بکوی ضرر گیگی جبو خاطر نکفت شاشتیا دانی جبو یکی بجو وقتی دیت انه ضرر بگیگی ج حقی ویج مافی ویا طلبات تفریق گی جبو نکفت ضررا مستر دانی باش ما بس من مالبات وكو مالبات اسره زیان پناگه به حالت ده هر جنک پشتی درباسمونا سالکه بسر دوربوناوی جمهوری و دخوازه بردانه بکی نایواته کو اد بیجم او مالباتها کچگی اد بیجم مالباتها وی پیرگی اد بیجم بلگی ضرر نگی یجبر خاطره بالعکس اد بیجم وقتی سالکی زیدی ظلامه خو ظلام دیرو پیرگا خو بکوی اد بیجم پشتی وی کی ممکنه پیری بکف شاشتین مازندانی جو او شاشتی مازن نکفته دانی بالعکس اد بیجم صالح مالباتی گالاکس باز جبو یاسناس لزگین هدال کل استیدل گلمرگو گالاکس باز مامستا دەستگا ماڵباتێن پاکراوانان سەردانە سەرکردایەتیە پێشمەرگەیان ڕۆژ کرد و بەحسە لە هەنگی و قەهرەمانیە پێشمەرگەیان و جانفیدا پێشمەرگەیان هاتەکردن. دەستگەها ماڵباتێن پەکراوانان سەردانە سەرکردایەتیە پێشمەرگەین ڕۆژ کرد و بەحسا لە هەنگی و قەهرەمانیە پێشمەرگەیان و جانفیداییە پێشمەرگەیان هاتکردن. مصطفى بادینی ئەندامێ دەستگەها ماڵباتێن پەکراوانان و ئەندامێ کۆمیتا هەرێمی یا پارتیا دەموکراتا کوردستان سووریا ji bo arkê got kowan deh roja yekşemê weke şaxê hewlêrê yê destgehê seredana Emîd Mihemed Recep Hebeş fermandeyê hêzên leşkerê roj kir. Badînî got ku dê seredanê de rewşa pêşmerge û Rojavayê Kurdistanê û devera aram û erkên li pêş pêşmerge û mêranî û qehremanîya pêşmerge û qurbaniyên pêşmerge hatin gengeşekirin û got ku xwîna pekrawanên me qelenê bi destxistina mafê me ye û sînorê Sykes-Picot nekarîbû biratiya me ji hev bibire. Ji alî xwe ve Emîd Recep got ku pekrawan û malbatên pekrawanan cihê rêzê ne û hêla sorên ji bo wan. Pêşmergeyên roj di şerên li dijî rêxistina Daeş ya terorî de bêhtirî 5 pekrawanî kirin qurbaniya xaka Kurdistanê û berdewam çavereya vegerê bo Rojavayê Kurdistanê û berevanî di ber wê parçeya Kurdistanê de dikin. ئێرا پێشمەرگەی شۆڕەشە ئەیلون و گولانی محەممەد خالد بۆسڵی سەردانە ئۆفیسا ڕێخستنا پارتیا دەموکراتا کوردستان سووریا زاخۆ کروژە لێ بەرپرسی ڕێخستنا زاخۆ و ئەندامێن کۆمیتا نەڤەندی یا بەتەیگە سێ هۆشنگ سمگەمەر و حەمید حسێن سووری و ئەندامێن ئەنجومەنێن هەرێمی و شاخیەن پارتی لە زاخۆ پێشوازی لە هاتەکردن. پێشمەرگەی هەردوو شۆڕەشان بە مەبەستە پرسینا ڕەوشە کوردستانە سووریە و مڵەتەی کورد سەردانە ئۆفیسا پەدەکەسێ کرد بۆ ڕێبەبەریە ئۆفیسێژە ئەلیە خۆبابە جعالی خۆبە سپاسی و بخێرهاتنە ویکر و ڕەوش لە کوردستانە سووریە ji بۆی وی شڕۆڤە کرد. لە ناوچەیە ماباتەی ئافرینە ڕۆژاوای کوردستانی وڵاتیە بە تەمەنیەک و ژعالیە چەکدارێکی جەبهەت النوسرە هاتبوو ئارمانجکردن شەهید بوو. لە ئافرینا ڕۆژاوای کوردستانê binpêkirin derheqê welatiyên Kurdiyên xwarager ji aliyê grûpên çekdar ve berdawamin. Duh welatiyê bi temeniyê bi navê Elî Qelender ku ji aliyê çekdarekî dema şivantiya pezê xwe dikir hatibû armanjkirin ji ber birînên xwe jiyana xwe ji dest da û şehîd bû.
جدرن خوجهی راگهاندن کو علی قلندر یه 8 سالی کو بخوش گنده قنتر یه ماباتaya پشتی جالی چکداره که دجبه شمیه ده کو بناو اسماعیل حاج بکر هاتبو گله باران کرن ده نخوشخانه که ترکیه ده شهید بو. لالیه کی دن جدرن جناو نافچه ماباتا دازانین کو دما ترم علی قلندر گهشتیه گند خلک نافچه کومبون و جبرپرسان خواستن کو کوجر و تاوانبر ورن سزادان و چکدار جنافچه ورن درخستن. درباره سدمن کو اسماعیل حاج بکر چکدار د الجبهه الشامیه ده به ارمانچکرنا قلندر رابویه اوه کو بکار دزیا پزی وی رادبو و ولاتیه کرد کاری وی اشکره دکر و گلیا وی دکر لما وی چکداری سوزا تلهلدان دابو ولاتیه به تمن و د دمک گونجاو ده دمک کال کور شوانتیا پزی خوا دکر وی چکداری کال کره ارمانجو گوله کر پشتی دو روزان د نخوشخانه که ترکیه ده جیان خوش دستا و شهید بو. تاوی کو او چکدار هاتیه بنچاف کرن لهین به شوای کی فرمی نه هاتیه سزادان و دادگاه کرن کوبریا ویجی به گلک جاران همان گروپا نافبوری آنکو الجبل شمیه به بنپیکران رابونه لهین جی به سربستی و آزادی لوو تفگر و گرین خوا دناو نافچه ده دکن. لسر سنور تركيا وسوريا كشكا كردا عفرين رجواء كردستان بصدمين نديار جانا خوش دزداو حفت كچين دنجيتان هاون داينو بچارن ويسن. لسر سنور ترکیه و سوریه دما گروپک جکچین کرد کوچگوندن عفرینا روجاوای کردستان یه دبن دست رژیم سوریه و پیاده ده هول ددان برای نروای در باسی ترکیه ببن د کارودان ندیار ده یکی جوان جان خوش دستا و هفته دنجی ونداینه و تو دنگو باس لسر وان نهاتنه در. جدرن خوجای جناو عفنی راگهاندن کو کچا بناو هدایت احمد مراد موسی کوچگوند جلبره یه چیای لیلون یه عفرینیه و او گوند بن دست رژیم ده لسر سنور سوریه و ترکیه نزیک باجاروک اتمه پارێزگاه ادلبه دنه ثبات ده جیان خوش دستا بیکو سدمن جیان دستانا و ورن خویا کرن. هروها ریحوالا وی بناو مریم محمد کو اوجش گوند عاقبه کو تانها وندایه او تو آگاهی لسر وی توننه. جدران آماجه پیکر کو گروپا کوچگوندن خوا در کتن دا کو خو بکینن ترکیه در دور 7 کسانه و جوان بتنه ناو دودویان هاتنه اشکره کرن و یین دیجی تو کس نزانه د جیان دمانه یا نه. دهیا سه روزانده دو بویار به وی اوی هاتنه تومار کرن کو بری سه روزان کچا بناو لووین خلیل لسر سینور جیان خوش دستابو و نزلالیک لسر چاوانیا مرنا وی هاتبو بلاف کرن و گوتا گوت بلاف ببون. لوما دار استری کو اپ لووینه لسر رو پلا خویا فیسبوک زلالیک بلاف کر تدا دازانین کو لووین جبر کریزا دل جیان خوش دستایه هروها دایکا لووین جی پرچا ویدیوک بلاف کر تدا تکازی لسدم جیان دستانا کچا ودکه او دبیجه کو راستی تو گلیان نهاتیه او لپیش چاوه هاتبو خوار جبر زحمتیا جیان لهندوری سوریه و برداومی شهر خلق هول ددن خوشوی روشی رزگار بکن و با قاجاقی هول ددن درکفن لوما راستی گلا بارانه و بویرن آستانگ تین. بلا تماشفان جان نهاجي دارا استري مامي لوفين خليل كچاكو لسر سنور عفرين رجاوه كردستان تركيا جانا خوش دزداي لقلمنا دريا سكايبا كاك دارا دمباش اگر تدسبيك دا بحثا چاوانیا جان دزدانا لووین جماره بکش برکو گله گوتا گوت درباره مرناوی هاتنا گوتن هنالیان گو هاتیه گوله باران کرنو هاتا گوتن جی کشبوی کریزا دل اگر ته برچاورونی انگو زلالیه که دوی درباره دبده گلک سپاست کن. کاک دارا؟ کاک دارا اگر دست پیک دگر دنگم ده بهیزه تبحثا چاوانی جیان دزدانا لووین خلیل کشبرک و گله گوتا گوت درباره جیان دزدانا وی هاتنا درکرن هنالیان ده گوت کو هاتیه گوله باران کرن هنالیان دنجی دبیجن وکا کوتا دای خویا کرن به کریزه که دل جیان خوش دزدایا وکا خویا کشه که تکنیکی حیا اگر هاتو کشه هاتا چارسر کرن می حول بدن لگل مامي لوفين خليل دارا استري فيوان ديبكن دوباره رخصنا سي اي الماني جميع كهوارشونه لاسبانيا بناوي الان كردي كر دمراسيمن فرميدو بامد بونا عبد الله كردي باوي الان وخشكاويل بشر مايوركا اسباني او جميع بناوي الان كردي هتكرن الان كردي تمن سي صاليد دو ايلونا سالا 2015 ده دريا ایجاد هتا خانقاندنو الان دنگ بدن کامازن لجهان بلاف کرد.
ئەمیندارێ گشتیە کۆمکارە عەرەبی دبێژێک و حتاوەکان هات و ڕازیبوونیانجی گوتوبێژێ لەسەر بەگەڕا ڕژێمە ئەسەد بۆ کۆمکارە عەرەبی نەهاتنەکردن. ئەحمەد ئەبوڵغێت ئەمیندارێ گشتیە کۆمکارە عەرەبی ژێ بێروتی ڕاگەاند و حتاوەکە ئیرۆت وڵاتێکی عەرەبی بە ئەشکەرە ڕازیبوونەخوا لەسەر بەگەڕا ڕژێمە ئەسەد بۆ کۆمکارە عەرەبی نەدایە خویاکردن و مژارە بەگەڕا ڕژێمە ئەسەد بۆ کۆمکارە عەرەبی بە فەرمی نەهاتیە بەحسکردن. هەروەها ئەبوڵغێت گۆجی کوتو پێشهاتێن ئەرێنی لە سووریە نەهاتنەکردنداک و ئاسوێن بەگەڵ ڕژێمە ئەسەد بۆ کۆمکارە عەرەبی خویا ببن و مژارە بەگەرە ڕژێمە ئەسەد پێویستە بەڕازیبوونە تەڤایە ئالیان بێ. نێزیکدا تەڤایە خاکە دەبێن دەستی ڕێخستنا تیرۆریستیە داعشێدا وێ وەرە ڕزگارکردن. دەربارەی ڕەوشە سووریە و داوین پێشاتە دۆناڵد ترامپ سەرۆکێ ویلایەتە نیگرتیان ئەمریکا دە تویتێکی دەڕاگەهاند کۆ دەدەمەکە نێزیکدا لە سووریە 100% تەڤایە خاکە دەبن دەستی ڕێخستنا تەرۆریستیە داعشێ دەوێ وەرێ کۆنتڕۆلکردن. بەردەوام دۆناڵد ترامپ تێکە زیە لەسەر ژنابڕنا ڕێخستنا تەرۆریستیە داعشێ و بەخشانە هێزن ئەمریکیش سووریە دکێ و بارە پرسیارن ئەمریکا لە دوانێن بەروواژێ لە دوانێن دۆناڵد ترامپ ڕادگهێنێن. بەڵێ تەماشەوان نێژازی دووبارە بەگەرمە جەم دارە ئەستەری مامێ لۆڤین خەلیل کۆدرێسکای بە لەگەڵمەیە کاکدارە دەم باش. ئەگەر تە دەستپێکە دەبەحسە چاوەنیە ژیانش دەستدانە لۆڤین خەلیل بۆمە بکێش بەرک و گەلە گۆتەگۆت دەربارێ ژیانش دەستدانەوەی هاتنەکردن ئالیان گۆکۆ و هاتیە گولە بارانکردن و ئالینە دنجی گۆتن و کریزەکە دلۆکە کوتە داخویاکردن و بەرچاوڕیندا دەستخوازم تێ بەهورگلی لەسەر ڕاوەستێ چاوە لۆڤین خەلیل ژیانە خۆش دەستدا. دەم باش ژوەرە تەماشاوانی وەرەجی گەلەک سپاس. لۆڤین خەلیل ڕەحمەتی بووکەمەیە ئەز خەزوورێمە ڕۆژە ئینێ عفرینێ دەرکەتن چون هەرێمە ئەدلبێ ژوەر ساعت حەشت نیڤە و گاڤە باران لێ کریژی دەست بە مەشێکردنش بکو سینۆرێژی ببورن دەرباسکن دەرباس بوون ساعت 10:30 دەرباس بوون 10:30 و 5 دقات ولو دەرباس بوون گشت بوون گوندێکی ترکیە گەلکی مەشیان یعنی دورە ساعت دوا تماما قريزة دل لي خستبو زار جي سرمية ام نزانن جي ترسية هروار حتى تا كو بديو بافي ويجي بيرانه حتى دستي سبي ساعة شاشا سبي شفاقي جان دايا روفين رحمتي لوفين بەێ باشە کاک دارە بەریانەها لۆڤین هاتبوو بە گوهاسنش بێ خەستەخانەی هەنگۆ کریزا دل تەنەخۆشی پێرە دیار بوونیانژی بتەنێ ئەو هاتیە زانین و ژبەر سەرمەیە هەنگۆ نەخوایە کریزا دل وەفات بووە بەێ کریزا دل لێ ئەو لێکردبوو لێ خستبوو لێ هەمایە مەسەلێ بقرشینێ ینی بگولا لێ ئاوێتمون دا تشتێ ولو لە ڕاستە وإن شاء الله السبت أجي لا شوي بجينا قدوي كفرمي و يعني أو تشتي السر فيسبوك ولا سر تويتر تشتولو تين قوتن إني بقول له هاتي كشتنا أنا راسته دروا وشتا باشا كاك دارا وەکە هاتە گوتن و نەبتەنێ لۆڤین بوو لە توخواست و دەرباسی سنوورێ تورکیە بێ وەکە هاتە خویاکردن راپۆرتەمەدا نزیکی 7 کەچێندنژی لەگەل هەبوو تێ زانیاریانتە دەربارەی وانهایانژی لۆڤین بتەنێ بوو دەماک و دەرباس بوو گەربا بوو دایکەخوا لۆڤین نەبتەنێ بوون گروپێکژی هەبوو یعنی دێ و باڤێوێژی هەبوون برێوێ و ئبچوک و خوا ئبچوکژی پێرابوون گروپێک دژی یعنی گروپێک هەبوو بوانڕە لێ نکار پشتی دەرباس بوون ئەف شتا بوارە چی بوو باشە گوتنە تەژ وا کەسانڕەکی ئەوەی کوتگوتن بە هاتیە گولە بارانکردن بە گولەیان هاتیە کوشتن دەتخوازێت چ ژارە بەژێوێک و گۆتەگوت و ئیشاعات لەسەر فێسبوک بەڵاوکردن
يعني اف اشاعات يقولوا زراري بمبلنتي كردكي زراري بدوزا مادكي بالزراري بحمو انساني مدني سفيل دافرين زراري بويدكي يعني نولوي تشتي بالدراوة تشت امنكان بكين ارامي خام نقول بكين ارمانجي خو بالدراوة نابه باشا گەلک سپاس ji بۆی دارە ئەستەری مامێ لۆڤین خەلیل کەچە کوردیا خەلکە عفرینە ڕۆژەبای کوردستانێک و لەسەر سنوورێ نەبەرە عفرینێ و تورکیادا بە سەدەمە کریزێکە دل ژیانە خۆش دەستدایی گەلک سپاس. ئەژانسەکە سەر بە ڕژێمە ئەسەد بە ئەشکەرە کرد و دەنجامە بۆ مەبارانکردنە با لە فرەنشەریە نەپەیمانیان ناودەوڵەتی لە دژی داعش ژمارەیەک سیڤیل لە دێرە زۆرێ بوونە قۆربانی. ئەژانسە سانایە سەر بە ڕژێمە ئەسەد بە ڕاگەهاند کوشەبە بۆری با لە فرەنشەری نەپەیمانیان ناودەوڵەتی لە دژی داعشێ کامپەکە سڤیلان لە بەژارۆکی ئەلباغوز لە گوندواری ڕۆژهەڵاتی دێرە زۆرێ بۆمبەبارانکردن هەروەها ئەژانسە نەڤاتی گوتک و دەنجامە بۆمبەبارانکردنە با لە فرەنشەری نەپەیمانیان ناودەوڵەتیدا نزیکی هەفتەی سڤیلی بوونە قۆربانی. زارۆکێک لەگەڵ مامۆستایەخوا لە ئیدلبێ کوشتی هاتنە دیتن لە گۆری کۆمەدیان ڕاگەهاندنێ بەڵاوکردنە ئیرۆ زارۆکە بناوێ مەریەم عەبدوڕەحمان الکەریم لەگەڵ مامۆستایەخوایە بناوێ فاتمە محەممەد العومەر ژالیەتی من پزیشکیڤە لە جسرە شغور لە گوندوارێ پارێزگای ئیدلبێ دەمالەکە کاڤلدا کوشتی هاتنە دیتن لە گۆرێک و بەرپرسێ ڕاگەهاندنە بەڕەوانیە تەکەس کردبوو و هەردوو قوربانی بە کێران هاتنە کوشتن ئەو کوشتن هات پشتیک و هەردوو قوربانی ژالیە کەسنە نەناس بە هاتوونە ڕەواندن و جارانویسا وان نە دیار بوو حتاکو و کوشتی هاتنە دیتن. هونەرمەندێکە سووری خۆ ئامادەت کەش بۆی نەمایشکردنا پێشانگەهەکە تابلۆیان لەسەر شۆڕەشە سووریە لە بریتانیا. هونەرمەندە سووری ئەمانی ئەلعالی خۆ ئامادەت کەش بۆی پێشانگەهە هەند تابلۆیان خۆیان لەسەر شۆڕەشە سووریە لە بەژارێ مانچێستەریە بەریتانیا دبن ناونیشانە زە سیریان ئاپڵێ. ئەو پێشانگە هۆی ڕۆژە سێزدەهێ مەها شوباتی وەرێ نمایشکردن ئەو پێشانگە هونەریژە سێ لە جسی تابلۆیان لەسەر شۆڕەشە سووریە پێکتێ هونەرمەندە سووریە سێڤەکە کەسکۆکە سمبولا تابلۆیان خۆ دەست نیشان کردیە و لە گۆری گوتنە ئەمانی باندۆرا وێ لەسەر خەلکێ و تشتێ ئانینە سەرێوان بە هەموو نفش و ڕەگەزێنوان بە دیار دەکەی. بەرپرسێکی پلە بلندی لەشکری ئێرانی ڕاگەهاند و ئەوەیە هەموو ناوەندێن ئەمریکی لە سووریە تۆپباران بکەن ئەگەر ئەمریکا شاشیتیەکێ دەرحەقی وێ دەبکێ. جێگرێ وەزیرە بەڕەوانیە ئێرانی کاروبارên پەرلەمانی حەمید ڕیدا تەڵایی دیار کرد کو ئەمریکا و ئیسرائیل و سعودیە هەوڵدان و سووریە بەسەرخۆڤەکەن لێ بەرپرسێ فەیلق القودس دە حرس سەوری ئێرانیدا لیوا قاسم سلێمانی هەشت ئەو پۆشمان ببن بەریە نەهاجی جێگرێ فەرماندەی حرس سەوری ئێرانی یەدوڵڵا جوانی گەف خوار بوو بە ژنابرنە ئیسرائیلێ ئەگەر ئەمریکا یەک گولێ بەسەر ئێرانێدا بەردێ. لە کامپا قۆشتەپایە پەنابەرن ڕۆژاوای کوردستانی ڕێوەبەریە دبستانە قامشتۆ بە هەماهەنگی لەگەڵ خۆجەهیە یەکیتیا خوێندەوان و جوانێن دیموکراتی کوردستان ڕۆژئاوا 21 خوێندەوانên ئاستا نابەندی کوپلەین یەکەم و دووەم و سێم دەست بە ئانینە و 15 مامۆستا هاتنە خەڵاتکردن. لە کامپا قۆشتەپایە پەنابەرن ڕۆژاوای کوردستانی 21 خوێندەوانên سەرکەفتی هەژمارێک مامۆستا لە دبستانە قامشلۆ یا ناڤەندی هاتن خەڵاتکردن بە بەشداریەکە بەرفرەش ji ber pirs û şandên dezgeha xêrxwaziya Barzanî ku rêveberiya kampa Qoştepe dike hin rêxistinên navdewletî wek Dosta û Antirsoz şandarê xistine kampa Qoştepe ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye û mamosta û malbatên xwendevanan ji bo guhdaneke bêhtir bi xwendinê li kampê roja sêşemê 12 Sibata 2019 rêveberiya dibistana Qamişlo bi hemahangî gel xwecehiya yekîtiya xwendevan û ciwanên Demokratî Kurdistanê Rojava 21 خوێندەوانên dibistana Qamişloya navendî ku pileyên yekem, duwem û siyem bi dest ve anîne hejmara wan ya giştî 145 şagird e serbarî 15 mamosteyan xelat kirin. Wek dizanên xwendin pêşeroja hemû miletaya. û bi navê rêveberiya dibistana Qamişlo em bi xêrhatina çi kesekî li vê derê bejdar dikin berî ku çalakî dest pê bike weku rêzgirtinê ji her çalakî û karekî rewşenbîrî Kurdî re li destpêkê de bîstikek bêdeng li ser giyanê pakrewanên Kurd û Kurdistanê li pêşiya wan
بارزانیە نەمەر و ئیدریسێ هەردەم ساغ هاتە ڕاوەستاندن. دبلافکردنا باوەڕنامە و خەڵاتên سەرکەفتنا خوێندەکار و مامۆستایان de nûnerên hizbî، sivîl, rêxistinên navdewletî û nûnerên malbatên xwendevanan hin mamosteyan jî beşdarî kir. Seqayeke kêfxweşiyê di nav xwendevanan de û nava dibistanê hat encamdan. Her wiha hin stran û helbest jî derbarê pêwistiya xwendin û zanyariyê ji aliyê hejmarek xwendekaran ve hatin pêşkêşkirin. Xelatkirina xwendevan û mamosteyan bûcihê kêfxweşî û şahiyê li ba hemî beşdarên wê ahengê wekû hin xwendekarên serkeftî dibêjin ew xelata mandîbûna wan û xwendina kôkirina şêraniyeke wê ya taybet heye. Wekû herdû xwendekarên keç Lava Abdûcelîl du birayên wê jî ku pileyên yekem bi dest ve anîne. Sîdra Mihemed Şerîf ku pileya siyem li ser dibistanê bi dest ve aniye didin xuyanî. قالك كيف خوش مقيرهم بلاي كيستانديا والحمد لله وشكرش خدي راحة مو فضل خدي بو لأن واستعاد من فتعالى وقت اللي مدعمن وأزقلك سباسيا مدرسة خدكم ومديري خوان أزقلك كيف خوش مزهات ما خلات كرن إن شاء الله سركفتيش حمو كاراكي خب تعبني دكهي أرمانجا خوان Di dawiya ahengê de rêveberê dibistana Qamişloya Navendî Mêrîvan Haco ji aliyê Yekîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratîk Kurdistanê Rojava ve li kampa Qoştepe bi wêneyeke Serok Mesûd Barzanî xelat kirin. Çalakiya xelatkirina xwendevan û mamosteyên dibistana Qamişlo ya Navendî ya werzê yekem bi dîlanekê ji aliyê mamoste û xwendekaran ve û kêfxweşiya xwe tê de dan xuyanî bi dawî hat. Li hêviyên xwendekarên ku tu pile di vî werzî de bi dest ve nanîne malbatên wan bi wergirtina xelatê û serkeftina zarokên wan di werzê duwem de bi dawî nehatin. Wirkaberî li kampa Qoştepe li ser pêşketina xwendinê û hildana asla xwendekaran wirkaberiya wan bi van çalakiyan dê her berdewam be. Ji kampa Qoştepe Alî Omar. berê be dawî hatine dubare sernûçe. Demê serdana welatiyên Rojavayê Kurdistanê bo herêma Kurdistanê ji 15 rojan bo 30 rojî dirêj bû. Ajansa Sputnik eşkere kir ku kerwaneke leşkeriya hêzên Amerîkî ji gundewarên Reqqayê vekişiya û berevxaka Iraqê birê ket. Raporta Münşin bo esayîşa sala 2019 eşkere kir eger heye ceng navbera çend welatekî de li Rojhilata Navîn durist bibe. Ahmed Abulghêt emîndarê giştiya Komkara Erebî dibêje heta wekan hat û razîbûniyan jî gotûbêjiyê li ser vegera rejêma Esed bo Komkara Erebî nehatiye kirin. Her şad û baxtewar bin.